sooma buuraa akkasi jaaramee jiru sanirra ooyiruu fi mukkeenii fi laggeen biyya teenya kana irra bareeda gizeen akka laalu yeroo gargari makiinaa dhaabnee gaara rabbaanee akka laallee garaan keenya kun haayee qomti teenya tun nu qabbanootee deemna biyya tana kana fudhatanii deemaniini hoggaa biyya namaa dhaqan biyya tana ni gartanii biyya tana siphatanii dawaa godhatan. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi keenya biraan taate lafti tun lafa teenya biyya teenya iddoo nuti qabnu iddoo nuti lakkaawwannu biyyi fi lafee teenyaa fi nafa teenyaan keessa jirra. Silaagaa ni beeytanii biyyi takka bareedumminni isiidhaa maalummaan isiidhaa wanni madaalamtuun gaarran isii laggeen isii mukkeen isii qilleensa isii kana daran dabalatee qabeenya isii kanamma maal jaaniin paappaayee jaaniini biyyi takka wanni beekamtuun gaarran isii gaarran gartan kana bareedina isaa gartanii laggeen isii mukkeen isii akkasuma midhaan isii qabeenya isii waan isii keessa jiruu fi daran dabalatee amala hawaasa isiitiin beekamti gaarumminni biyya takka biyyi teenya faan keessaa'u kan jee isinii mugaa duraanuu faarsitanii waan jaan hunda fixan malee biyya tana itti dhalanneet midhaan isii nyaannee bishaan isii dhuynee guddanne biyyi fi haadha jaan haadhaa fi bishaan hamtuun qaban akkuma jaan san biyyinis hamtuun qabdu tanumaa biyya teenya laal biyyee tana gaarran kana mukkeen kana laggeen kana qilleensisii amalli namasii akkasuma hedduu eenyummaa teenya ittiin lakkaawwan namni irra guddaan namaa gowwaan jaan bakkatti muge mana se'aa jaan bakkatti muge namni biyya alaafaa dhaqeeti biyyuma sanittuu waraqaa biyya sanii kannanii fi achi gubbatti dhaloonni isaa Itoophiyaa jedhanii itti kataban baqa biyya tana bira akka waan achi kuteetti fakkaata. Kanaaf biyyi teenya namni keenya jiruu jireenya keenya qabeenya keenya warreen hallattiin aga feete yoo samii keessa barartees duuti sii lafumaa jaan namni biyya tanarraa yoo deemees bakki inni biyya tiyya jee dhaaddatuun bakki inni boonuun bakki inni eenyummaa kiyya jee himatu ka qilleensa sii urgeeffatu ka akkaan jaalatu biyya fiiti dur arabni biyya arabaatti dur hoggaa biyya irraa deeman isaan hedduu jaalala biyyaatiin mokkoromanii jiranii akka keenya kanaa miti biyyee tana kana fudhatanii deemaniini hoggaa biyya namaa dhaqan biyyee tana ni gartanii biyyee tana siphatanii dawaa godhatan hadiisa keessaas ni jira bismillaahi turbatu ardinaa biriiqati baadinaa yushwaa bihi saqiimunaa biizni rabbinaa maqaa rabbiitiin biyya teenya dhukkubsataan isiin fayyaa jaan namni waan jaalatuuni waan jaalatanii nama wallaanu waan jaanii jira waan jaalatanii nama jaalatu guu arkite amma diifafni loo qabe sirraa kuta dibdeen takka sirraa kutti kanaaf warri biyya teenya namni biyya teenya tana hin jirre hanga dandeeysan biyya teenya tanaaf yaada gaarii qabaadhaa ilaalcha gaarii qabaadhaa qooda gaarii qaba keessaa qabaadhaa jaarmee sii keessatti misooma sii keessatti tokkummaa sii keessatti gammachuu sii keessatti itti hirmaadhaa keessaahu namoonni mee waan biraatii miti naannuma keessan bakka irraa baatan namni kun naannoo irraa bahee qaba bakka irraa bahee qaba bakkuma irraa baatan san ganduma keessan san mee bishaan faa baasaaf mee masgiida faa ijaaraaf mee zaawiyyaa takka ijaaraaf mee mana barnootaa ijaaraaf mee waa'ee wallaansaa irratti gargaaraaf kanaafuu wanni niin jiru gabaabsee namni dheebotan malee mi'aa bishaaniin beekanii biyyaa deeman malee mi'aa biyya fiin beekanii jaan Oromoon akkuma ogummaa maatummaa sakkeettu nama deegee fi nama deemeetu waa hubataa jaan akkatti namni biyya isaa jaalatu awwaan na ajaa'ibsiisu keessaa biyyoota arabaa takka biyya san inni maqaa biyya takka dhaqeetiin achi yeroo garii baatii faa taa'ee dhufa biyya san hoggaan dhaqee mootummaa fi mormitoonninis biyya eenyu irra jaalataa addaan baasuu hin dandeessu namni tokko immoo yoo mootummaa wajjin wal lole eegaan aamina jibbeen aaminii odaa jaallee jibbee akka jaansanitti biyyumaa uka jibbuu jira funyaanii naa baatu yeeka biyya kana garagalee ilaalle kanaaf mootummaan namni mootummaa irraa ilaalcha fokkotaa qabaatus mootummaan
kunkutee kaan dhufa biyyi tanuma atis kanuma biyyi teet biyyuma teeti jijjiiraman qabdu mootummaa wajjin hooggansa waan siyaasaa irratti akka feetin mormiin biyya tana irratti immoo nam tokko mormuu hin dandeessu biyyi teeti ta warra mootummaa biyya bulchusaniitiis tiyya teeti taisiiti taisaati kanaafuu biyya teenya tana wallaahi osoo hijiban ta'in ni jaalanna dhugaan onnee irraa jaalanna biyyi fi bikka keessa jiraatan osoo hin ta'in iddoo qalbii keessa nama jirtu jaan kanaaf yaa diyaaspoora yaa warra biyya alaa jiru yaa warra biyya keessas jiru khatti rakkattee biyya keessaa yaa ufadhu biyya keessa jiraachuu miti biyyi onnee keessa nu jiraachuu haa aadaa godhannu hamtuu miti akka shari'aattis waan ilmi namaa addunyaa tanarra jaalatu keessaa tan irra namni wal fixu tan namni wal fixuuf tan namni wal loluuf tan namni wal ajjeesuuf mootummaan adda addaa wanni isaa irra wal lolan tokkoffaan akka addunyaatti haazii biyya tana biyya kanaaf biyyi teenya bakka itti nu dhaabbattu hin qabdu onnee keessa nu jirti qalbii teenya keessa nu jirti ni jaalannaa dhugumaanan dhuguma sanii ni jaaladha wallaahi alcaadiin biyya tiyya ni jaaladha kanaaf biyya qofaa miti biyya jaalatuun ammas akka jaan muka yoo jaalatan qoree isaatiis baala isaatiis walumaan jaalatanii jetti oromoon namni biyya jaalatu anas jaalachuu qaba warra biyyaa lafas jaalachuu qaba jireenya isiitis waa hunda walumaan jaalatu dhugumatti wallaahi alcaadiin biyya tana taphatti hin jaaladhu gaaf meeqarraa hin deema jeetiin jaalaltummaan si harkiftee shorrositee isin na deebiste rakkoolee nama numa oofti jaalal biyyaa namni gariin sabboonummaa qofatti irra fudhatu jira jaalalli biyyaa islaamummaan akkamitti ibsama bar sabboonummaa fi jaalalti biyyaa adda namni yoo biyya hin jaalanne if maraammaruu qaba maaliif jennaan nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam gaafa makkarraa gara madiinaa godaanu maal jeeti makkaa wajjiin haasawe lafaa wajjiin gaarranii wajjiin mukkeenii wajjiin dhaggeenii wajjiin maal jeetti haasawaa ture إنك أحب أرض الله إلي ولولا أن قومي أخرجوني ما خرجت عنك أتي الرجال تمتو لفاتي نبرتي وصو من خيّ نباسو باتي سلاوا سرام بوجين قاف مدينة فنبين كان عليه الصلاة والسلام مركزها والقبيتي اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد أكا مكة جالنو تيار بمدينة نجالة كيسي إرلي نجالة كيسي ليدا سيتنا اللي إرى قدان سيسي جيد دوائي قرافي توري وندمافو جاللت بيا نبي صلى الله عليه وسلم مدينة اللي إيجاسي هوجا قال اللي هوجا أوف أكان الريفو جزء مخينا سنجت أوف كم تين فيك كرته هوجان خرجن دا قديم مخان تين فيك وجوتان سوتان ديم نفيت سوتان ديم نانجا كانتو رئيسنو نبي نكسيتي قال خنا لال كانت كانت تقوله أكنا ورسيده جوجي سن خمال راي جالل بيا راي خنا بيرو خته بر بيجي في الليل نما جالتي بر نبي صلى الله عليه وسلم قاره دينك كجين هذا جبل أحد هذا جبل يحبنا ونحبه قارخون قارنو تجالنو قارنو جالتو جن بيتي سجالتي وبلي سخي بيتي سجالتي يو تجالتشو باتلي خناف سموتين هاكل كل ليسنو وامي قرد بري ماو وامي قرد بري دفني وامي قد بري وامي قرد بري دفني أكم مجرو خان الحمد لله أكن الرجيني خناف جالتي بيتي سني سن كيسا جالتو جراتو بيتي سني بشام باسون بيتي سني خراباسون بيتي سني مسومسون خوني إما موتم ماس لالتو تهي درن إما أبوتي غنداتيس أبوتي كبينياتيس دياسبوراس شوفك جالتو بيتين يوليني تولوتي أكسيتك واقبانو نسنينجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامتا جاللا سلامتا كلينس أوروميا بيتين إثيوبيا را غارن إسيتي في كلينس سي بريدا خنرا إسنا جيسون نسنينجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته